Untuk apa tuh kok parang diburu marana marburu hita na dua nangarok kaya hita marsipadokan marsiujujuwa to hita sa liling dibulong diri sonari pe inang ang ya opong bere maburu sa makurasi masalah sa halam tuwaka ya nakotong doa ka pahaputong makurasi masahalam inang tu baru maheta na sa buhiro itikyon ima baru maheta sinumurtulo sayang giat ma asiro ni tuhata diramoti ma baru maheta dinalaho taba pahaputa sa tuhata mana mga ramoti tuhata mana patuluson akasakap Panginoon ni anak ko taon asa tiur-tiur sude akka patsarian dia anak ko taon suaksoni nang dia kaburuka tarlumuwi madihita dihami pinopar ni Opung Samuel pinopar ni Walter asa tongtong niyan buhita hami maksada ni Roha asa lamhudinggan na ngulo niya kaya anak ko taon di panaring mo saat Brody sa liling nililing na. Jadi di sopi na mulaw sama-sama mengala do hita mulaw sunod dia pedo koko pasit au peso ngoni marurok hata tuho ipasip po. Jadi sonari nunga borhat to tulabong nito hata. Jadi selamat jalan may hoinan opong berma turu selamat tinggal malihami kutima. Iya, dulu dapat berita. Itu lanjut betul. Aku anak para mengerti. Bapak, selamat jalan di Makang. Di Makang, bapak dulu mana buat Tuhan lah, saya pagi dulu. Son, rodo kami, aka, anggim, anak tak, ya balat titik cuma, akang, ya balat, mulorong pe akang yak ka namar lebih hurang, yak ka pangalahokku. Pas dia kang atang nangya kita masih padogan pasti do iko narong nalumna nahurang kabeku wakang jadi mula mangido wakang minta maaf mawakang perlu mo bima do aka yana koton pasti do iko narong yak nahurang nalub yakang sehingga ma say Ijalamat terima tama akang utang siya muna. Selamat jalan mayakang, selamat tinggal mayani sa loob na. Sayang dia mayani aka para aka akong timon do aka nakton boy hani aka masya mina nakang. Kung majo saat nyata yakang ya, sampai bona, pada ada apa? Sidar bona. Apa nanti? Apa nanti? Dokter. Ayo kau ikut kesalahanmu. Hubungan sisa rumah tua. Nongga titik ngulung yang ngarokya dupe ubigi asalku hatam. Langsung ini sebaliknya api tak kya dupe salku hataku. Alai di parkorat mall ini udah luar biasa.
luar biasa tanggung jawab penuh na event ni nyo naka abakon berlaku simpel alai ape nilo nongga ba tetap nama ni pun mekel main nongga tangi dua kutu nongga alana ala pro muhamuna tua muda opung bremana nanginan surdukoma jala paniro ma pasu-pasu itu mata dibata au jorok kamura tua mata dibata asailen hasaran harawang dihami ya kana komuna na tigini koloni nongda jadi nongga walaupun na sonope na boy sok kanami aka hanggi muna na dong itu na sunton baik cara penyambutan na lubi mana na urang ba marona cuma langsung di ebaku na tolo to andiku di toga-toga begini omaton om magawe satu kesaksian dan sejarah mulubuin yang panidoku lamtu sedang nama kita buparani oputa opung Walter mulu sokonadong pocok ni muna bodo tong kita bertukar pikiran sisi positif nai meta buat sisi negatif nai tipalon hu hidangan di masa ini aku tuh muna nang soni di dok tuduk lebu ada sik munai le gitu nasib muna makuru sasada itoku jadi ope itu molo songona ahanyo nakai potomon bodoh mangalu tuau alai oleh sebatas hata sarap do na boy ulen yon ruwa kay potomon ini masa nyata Iya. jadi dia mang nama lunami asa iso pahami dari namion baik botak soba maralum di batama baik namang Iya. Ada pamitan na udara. Iya, lihat ka tulah sila sa masa. Pasolo ma, akara. Langsung melobi anak hotel, langsung melobi masuk di atas hotel. Iya. Orang mamang orang.
Wow,